Keuangan dalam keluarga istri yang pegang bukti ngaroneo pasangin dia polet tak tu alilali begini tak nalin matroi apa jama-jaman nak tu begini we jama-jaman nak makun re bendahara aja nih di me perikanto mana gitu aja nih di me misamana yang san kulkas san pak bersang san luboy tanya jama-jaman nak lakai itu jama-jaman nak makun re tapi ini makun re mengerti tu dia aja ama yang mana yang di enak tak tu boleh laki tak meliwan jaju 5 lemari boy napalakin na 5 bawang biar lagi ke cakar 2 ini aja usahakan ini berarti tak matur di pakasimi. Yang selanjutnya suami itu di makoknya buat tinggarone suami ya sang itu suami di surga abadi milik istri itu siku istri di istana tempat istirahat untuk suami jadi upasan buat timakur ya bisa lebih tak Nur Alpia, pasang Nur Alpia, ya ko angke laketa tuda sudah peta. Aging terima noko, aging terima nenak, aging terima terusuk, aging terima ngomel. Harus banyak senyum. Nah sebab zaman-zaman itu ebene litas kuno ilaiha menjadi penyejuk hati untuk suaminya. Tapi ini lakai harus toki mengerti supaya aja terima nenak nama noko benewe. Ya ko ni loko makan datati sapura mulisu pasti manana benemu. Makanya di atur isi bama decing. Tapi kita makun ring mersenyum cantik topak. Bapak Ibu saudara hadir selanjutnya. Tudak ngar rendre takut 7 mate habut ti makun ring. 7 mate min dia di tu tangai. Lalangan tiku bae. Papa habut ti ngarone lo ngi Alpia. Maka mana cantik lah dewita. Bae wasa ki bawa India siba Thailand mega tahu cantik. Ternyata pada kubuluatan mega mato. Kalau lo garata boleh bulu timuran, si lolongan anak dari cantik boleh bulu watang, pada mau kita pasangan na King Siba Maudi. Baik, napa lah ibu ya? Orang tutup ya ustaz sih. Si lolongan aku tenang. Alpian di upasangi pakai singlah berarti tak ada ilah kita. Magai apa kau itawite garta na laki mundi, lau rasa betul nak kalolo deh na dua telu mi anak darah pura na bote. Ya tuh makanya di punesi paye anggun di ruang tamu gesit di dapur seksi di kasur aja lalu mau anggun di dapur nah sebab ya kita orang aja amma deka nasuna sumelo jaji. Bapak Ibu seluruh hadir selanjutnya jaga tiap pain dia jaga kepalanya suamimu supaya tetap tenang jaga hatinya suamimu supaya tetap senang jaga perutnya suamimu supaya tetap kenyang dan jaga di bawah perutnya suamimu supaya tetap tegang. Insya Allah barakah itu saya taruh ki laketa ina sabaya itu pak bene parlem itu saya lada pak ye bene pak parlem itu saya lada magi pak na parlem saya lada bene keluar kelebihannya bene luar biasa mandari apa wi tamakun re bene matangan kesi manasu matangangi manasu masa satu matangangi masa masa ritui tua komprogase jalan mesin cuci masa ritui matangangi masa ri yang kata anak nepa matangangi nepa anak sampai tu ma Facebook si bama TikTok tapi 7 mana ngernya majang ibu dega kesalah tapi kapan kalakai matangangi mah HP tepudangi makan jagejo lo anak muci nampak bapak nah iya kotanya HP salah pas anak ita pasol lah kolina kerak luar biasa apa ya sangi baini makanya di upasangi sayangilah istrimu. Ayo deh Pak Ustaz piku cerane meu saya bene kuna maka je pananakang apa san kasih manana na pasomi itu kasih takona si subujur mapigau mapamuna de pana sabaja subu noto murusi anak-anak murusi lakena ia pana matindro purisa iye makalah de tanurusu apa san ni manana na pasomi takona tu ayo deh Pak Ustaz latu jiwan itu manana bene ko deba tapi kato lakai maka ada Pak Ustaz maka lihat tu asa di konen anak nak bene ko lantas yun ni wang gaisa di pengantar tidur ini mani pandana ka bene tak pamakur ga makanja manamuh tu Bapak Ibu saudara hadir selanjutnya nonnoi cantina Alpia ko angka boti makunre dina harga keluarga lakena nonnoti garta na boti ngarone ko angka boti ngarone dina harga keluarga benena makanya upasangin dia sijinna laketa tanggati sijita si jinna bene tai di arone tanggati sijita na sabakna ya ko itu tapak insyaallah na saya taruki laketa na saya taruki keluarga tak magai si jinna laketa tanggati sijita si jinna bene ta tanggati sijita. Yang kedua yang dikubur membaca bacaan pak karawai ya matuk ku mencium pertama benemu cium di keningnya baca lali ya ya ko yimu pakai ronde insyaallah langgeng selalu hubungan tak angka ini madeceng
Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya kau itu ndik mu pakai kalau engkau mencium istrimu pada malam hari, insyaallah langgeng selalu hubungan tak. Insyaallah langgeng selalu hubungan tak. Selanjutnya meka Pak Guru ki Pak Buram malolo pulana. Sebab pada malolo ki wita mencantik nama garata angkat ti baca-baca dia supaya terima malolo pulana ki na tanga tahu. Ki ganner di murusi di. Ya matu ke makar robunga ki do cilin na jo bene mu kerawa. Magai namo Pak maga to na makun reye to na bene pasti di na pinre to cilin na. Iya, yang kedua, ku pergi berhubungan pertama di mikilannya hubungan kedua. Ajak lala jolo empat terus sebelum. Alkiwe si kaca. Bacangi inna a'tayna kal kausar latu capak nek kataldu. Napa mu baca salawa akapitu. Napa minu sifat doa benemu. Beraka itu di insyaallah terima dulu pulana kitu na tangga tahu. Tapi ini Bu berlaku untuk pengantin yang masih muda-muda. Untuk pengantin yang sudah 60 tahun ke atas aja tetap pakai. Dia tamalulu pulana, matwa pulana mimisa. Bapak Ibu saudara hadir selanjutnya. Iya betul nawak dibuat tinggal roni sitongan dan dia aku nuli macam niri aku itu udah kurangnya. Betul ada nih pas dia Pak aju, kaju, waju, aju. Kemana merah di? Kemana merah? Pakai gak lima tak? Patah tolak deh. Wah ibu maka tak ada itu jujurnya. Aju, kaju, aju. Upama sagaul ini supaya lebih mudah terpaham. Al-lalali matu bini mukipas, al-lati kulkas, al-lati komprogas, al-lati tas, al-lati amas, al-lati otoras. Insyaallah Pak mesin podal le minggu dina, amin. Tapi perlu pahan dia namong ke kipas melangi, mong ke amas, among ke kulkas, namong ke komprogas, namong ke tas, namong ke otoras. Tapi kau digapa cas lo bawa nih jolo makmurah mau tuh ambulans. Apa namu maga gertak narone, namu maga kanjak na zaman narone, namu maga igan nabi narone, kau digala merupa sak baraki. Tapi insyaallah mata daun nangita. Bapak Ibu saudara hadir. Selanjutnya upasangi dia, upasangi itu dilakai kupur ni buting, arone itu kupur ni buting, namu dia megalak dak donna. Namo dia nama galak dak tiledon nama kopur ki masam pajang. Aga pale titip doa sama istri, titip doa sama ibu, titip doa sama mertua. Upasangi aronewi kopur ni buti. Namo dia nama galak dak donna, tapi ina titiplah doa sama istri, titiplah doa sama orang tua, terutama ibu. Titiplah doa sama mertua, karena doa ibu untuk anaknya, doa istri untuk suaminya, doa mertua untuk menantunya itu makbul, mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lakai namo de megalak dak doang titip bawa ni ko tomatot tak si bawa matot tak si bawa bineta. Mudah-mudahan segera dikarunia anak dia. Baje sangan dia ko monro ni tampun nabi ne mundi angkat rahasiana supaya dia kagugur abenewe. Oku itu aranewe monro supaya dia kagugur abeneta agar rahasiana di aranewe matun di ko monro ni tampun nabi nemu 1 sampai 4 bulan di sering-sering dibacakan ya hayyu ya qayyum. Sapur watan makin dia sapur watan ya hayyu ya qayyum. Makanya itu tanpa pelapis tadi selangsung watan beneta ya hayyu ya qayyum supaya janin yang ada dalam kandungannya kuat. Madari itu Pak angka makun re alawang na sebab marese kasih marepa loma motor marese mega na pigau mega na lawi ya ko itu mabacangi di insyaallah tahan itu janinnya. Kedua, 4 sampai 9 bulan bacakan di yang musawir. Wahai Allah yang maha menyempurnakan, supaya ero anak tak lahir sempurna, tidak prematur, dini kaca, semuanya lahir sempurna, badannya sempurna dan semuanya sempurna. Agar di yang musawir. Ya kalau dapi ni asira ulang di bacani doa Nabi Yunus supaya malumoi masu anak tak. Agar doa Nabi Yunus Bu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya rumah repot tak bacangin di. Maka dia pandai tak insal berasingnya mina masuk. Saking mudahnya itu kalau mak berakai, tapi merepot pai bacang, merepot pa. Dia nak cicam mi, dia nak kalima mi, tapi merepot. Ni gematu metolirang ni bini cantik tak? Ni gemetolirang. Hani bani suiti. Upasangin dia ajak lalu mutapu-tapu yasan nabi nemu. Upasati makun raya ajak lalu mutapu-tapu yasan lakemu. Ampe tutorial biasa ambu aco mamana ace makoro na sabak magai dia nama kan ya sat dia kali ku tapu-tapu yasan lakai de tosat di nama kasih kalinya ku tapu-tapu yasan nabi nemu. Itu adab.
Makanya bisa lah panggil Haniku, Hani Bani Switi, atau siapalah menurut kita yang paling kita senangi. Ya matun di ko serani ulang. Alat di 10 juta. Pak Depe ku sudah pene benemu. Pak Buralomo ya, Pak Buralomo. Pak Depe ku sudah pene benemu, napa bodak benemu kada. Sayangku cintaku. Iku mapaunan nimpat di. Sayangku cintaku. Angka di 10 juta. Ya ku sesar ko tu nale di dokter. Ya ko ini sesar ko jangan itu dia jadi memang lengi. Barak kairo insyaallah boti makure alpia turi nagalaka tolena. Pokoknya manari-nari je maka dak jomu sesar ka magalamuk ka kedo. Barak itu di 10 juta mak barakalader. Tapi ada yang lebih mujarab, tanya baca-baca, tanya tu duit. Bu, ni garo paling perlu kona ini. Mak nagaro bapak ana. Indona. Atau bapak ana? Pak angka di? Ya. Tu bapak na Pak. Tu bapak na garena sangalena Pak kami rameng. Tu sia paling perlu bulo aku anak-anak bapak Magai, miki mite onro perlu na bapak aku anak-anak. Nape aku atan anak-anak turun celing-celing memang ni. Iya to na rondi nala Pak Burlomo tori lota. Iro yala Pak Burlomo Pak di. Lomo sudah celing makoi. De agur ki ketemu tak. Misalnya di itu Pak Burlomo mujarab sekali sama pernikahan di Jalan Ahmad Taufik. Setelah ini nanti ada lagi pengajian nanti malam di Lanrang, pengajian pernikahan juga. Upasangin dia angketi baca di makunde supaya dia ke mata-mata lakaye. Angkai baca makunde supaya dia ke mata-mata lakaye. Agak minum apa pojitan di? Teng kopi susu. Kopi. Yang ke susu nah. Ya, campur susu cak bendera. Ya, jomo gak salah paham. Ikut garu-garu nih dia. Ikut garu-garu nih matu. Ikut aki goreng minuman laketa. Baca lalu ya. Napa mentap puasan laketa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala ain. Upakuling supaya taplai. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala ain. Quran surat Taha ayat 30 asira. Ya ko itu mau bacanya di lakemu namun ni gak kodai sampai dimanapun dia kerja, siapapun wanita yang goda demi toga gamakun relen na poji salen ini tidak akan mudah tertarik kepada wanita lain. Mak berakai ayat Taha, Quran surat Taha ayat 30 asira. Yang ketutun dibaca-baca supaya terima lundra anandre na sudah-sudah lakai ya. Ya ko mu pakin di nama pura mandre lakai misaliwang ya kondisi makin kalobo itu. Saking senangnya sama masakan tak agai baca ya ku ina sunasu indi mana sunasu ni igaru-garu apa kau je madari makun rema Pak Guru anak lo kami jo Pak Guru ko terima lundra nandre na sunasu mulakem sapi tai posi angkat tai posi tanya aga pale bacangnya yandi ku garui. Bismillahirrahmanirrahim. Parauhu warihanun wa jannatun ain. Parauhu warihanun wa jannatun ain. Insyaallah barakat itu diturima lundra nandre na sunasu tak laketa. Terakhir sekali, sebenarnya ini aroneweng katole baca supaya dia akan baca-baca nama kudri. Iko napinungi epala nak pas sedangin Andre, komiki dia akan baca-baca na yang katu dibaca. Tapi dia apa kurang ina sebang ribu besulah kang amate. Terakhir sekali, asal mata tubuh miki mandre miki minum. Angka mama makutana Pak Ustaz. Angka ya anakku Pak Ustaz, kenapa dia kesilap di 20 tahun umur na minggal adalah sana. Nakanin kolesterol, nakanin samura. Wih minggal adalah sana. Padahal biasa lasa makir, lasa tomatomi. Tapi Pak Ustaz nakannya kesilap seminggal adalah sadaku. Angka memang itu ibaca-baca kutulu melo mandres bam minum supaya ero Andre manca di Pak Burai inungangi manca di Pak Burai ampe maka depan teh aja na sisi lalu mau pakai ya kok sisi lalu na pakai teh Pak mega abala apa anak munrin sih sama kukoi maka dami itu wita matu ku wita ini tato aja nape malolo mega ada sana ampe itu jemaah sekali upasang matu kumeki mandre kumeki minum tak baca lalu ya kok iya tak pakai Bapak Ibu insyaallah manca di Pak Burai Andre tak siba inungan tak keganero yang kelingan di madecing. Bismillahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya syafi. Ulangi. Bismillahi
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Syafi. Ya Syafi itu artinya wahai Allah yang maha menyembuhkan. Barakah ku iro tapake mana nunga komiki mana sibam hinung manca di barakah itu melo yandre we manca di Pak Burai hinungi manca di Pak Burai. Barakah itu jemaah sekalian. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Salatan kamilan ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'a li arbah limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha wasfar bisati din taribat yadakah. Bapak Ibu saudara yang hadir yang kami hormati, kami muliakan, keluarga besar mempelai laki-laki dari Kecamatan Watampulu, keluarga besar mempelai wanita di Desa Sipodecing, Kecamatan Baranti, pemerintah desa yang kami hormati, kami muliakan. Saya sering ceramah di daerah Kecamatan Watampulu, Bekanjak, Batena, Makiade. Saya juga sering ceramah di daerah sini, Mekanjak, Batena, Mengampih. Si lolongengi tau kesingi batena makiade, si bawa tau kanjak batena mengampih. Insya Allah matu pasangan Rustang si bawa Ayu. Insya Allah matu lolongengi anak soleh dan soleha. Rustang di pasediangi benemu coto. Rustang pasediangi benemu coto. Coto Pak Ustaz, megang Pak balu coto. Ya, tanya coto iro masuk, tapi makan jasa dari ko angkat tongang, makan jasa. Tapi coto lo masuk kega. Cinta. Dalam kehidupan berkeluarga tuh dia harus Pak ada cinta. Cintailah istrimu dengan baik. Nah sebab banyak orang ke pengadilan agama karena tidak saling mencintai. Makanya perlu tuh ipasisame matawin apa ipasialah. Karena butuh cinta. Banyak orang yang tidak langgeng hubungannya karena disebabkan kurangnya rasa cinta. Yang kedua, ongkosok. Rustang, kewajibanmu tuh mampasedia ongkosok karena kewajibannya suami menafkahi istri lahir dan batin. Ongkosok mali wajaju, ongkosok mali jilbab, ongkosok mali salara, ongkosok mak badda, ongkosok mali gincung, ongkosok mali bola, ongkosok mali oto, ongkosok imanang, ongkosok tanggungannya tuh arone mongkosoki benina lahir dan batin. Tuluslah menerima kekurangan dan kelebihan istrimu. Apa ia tu makun reye angka kekurangan na, angka tu kelebihan na. Degaga makun reye sempurna. Begitupun juga laki-laki. Madari tu angka bayi ni pacai cairang, tapi na macam mana sunasu. Madari angka bayi ni macanti, di sini sama nasui mapalawai banisang. Madari tu angka di sini macanti lah de, tapi na macam siapa mapasak-pasak. Angka tu madari macanti, macam tu mapasak-pasak, maka siapa nanakang. Dia agak sempurna. Makanya wanita itu kita harus terima kekurangan. Selanjutnya, oleh-oleh cinta, ongkoso, tulus, oleh-oleh. Betul nagero, ko polo ki mak jama, na poji tu benewe ko angka agage polengi. Na momo ni apal tasidita, na poji to makure kong kagage polengi. Na momo ni pakada bembe tasidita, na poji benewe ko angka agage itetetete ngin ko angka kilisu. Tapi ini to makun reye aja mota berharap lah de manno ko amma siki ko digana polen laket ta makada de managa na polengi lisu aja mo. Tapi arone kanja makanja ko angka na polengi oleh-oleh benina nariko puli juk kama jama. Yang selanjutnya adab purni kejoro malam pertama dia beri dia papa si lolo nikah. Angka tu ada nama malam pertama Rustang, angka tu ada nama malam pertama maka ni Nabi tak ajak mutama kamarakmu narik ko mak bir salang magai supaya masui jingi okilala kamarak supaya masui jingi okilala kamarak supaya jangan ada jin yang menemani kita. Yang kedua, ajak mugesse benemu narik ko demu bacangi jolok doang kanjakna bawi syarat na benemu napa mu bacang kul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullah. Pamulagi sebenemu bawi syarat na napa bacang kul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullah.
Pak Madari tu angka si di mamaling-maling si di nama ingat anak nama tu maka lelen ni makanya harus kita baca doang qul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullah. Makanja yang kedua makanja tundi nareko angka topak karawa ki tapi makanja amato nareko ini sendiri maka karawa napa ibaca baca napa pakarawa ya ko yendi mu baca nareko pamulo mugese benemu sewaktu-waktu Rustan tapi iro indo lima tak pasti tumpu indo lima beneta napa tak baca aja nih jom perhati ini pematu kau kamarata baca asyhadu alla ilaha illallah napa musyur benemu patarui wa asyhadu anna muhammadar rasulullah baraka itu insyaallah dia gagal mulai pasarang isalai ngamatiangang nah sebab kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah denul masarange tatta itu risi bawah baraka itu insyaallah dia gagal mulai pasarang isalai ngamatiangang. Selanjutnya Pak Guru ki Pak Berkat doh Pak Berkat doh itu Pak Bu oki jenne imonro oki wandi junne imonro selasidina ya kubur ki mandi junno Rustang ibisel marupa napa ki mak jenne ya ku mak jenne ki ajo tabi se ajeta pacapura pi ya ku mak jenne ki ajo tabi se ajeta imon ripi napa ki dio ibolo ketalu dan sekujur tubuh selamat dio ki Rustang ajak lalu maka aje mu pulih lantai pak ki salingi ya ku miki sabungi pat mon ripi ya ase napa sabungi ku aja sabungi awak mon ripi aja takai pulih lantai aja tak iya pematut tapi saya aja tak narko salah saya kimi dio karena wudu itu bersambung baraka iro iya ku angka arone iro dia junnu ina pake insyaallah dia gaga arone terkena lama syahwat sampai mati iya tata itu terima kasih itu ko iro dia junnu ina pake arone tidak akan ada laki-laki yang kena lama syahwat sampai mati. Selanjutnya maka dei guru ta iya panawat di boting aronewe narekonulle macan neri akapitu da purange makir padi aga beto agan nero maka da idi aronewe kewajibamun di pas sedangi benemu aju kaju waju aju pamer maksud di tapi gare engka mau aju paki gare limamu di tapi patuju maku bo insyaallah mata ada mau aju nawita aju kaju waju aju ayo Pak bahasa Indonesia maka dah kewajibanmu torone pas dia sandan pangan papan Pak bahasa gauli supaya lebih mudah paham maka dah idi aronewe kewajiban tak tua kewajiban tak tu matu allangi matu beneta kipas allati kulkas allati komporogas allati tas allati amas allati otoras maka dari Pak Rustam mentah-mentah mak dari papen ribut piku depan rasanya nak tapi enggak mau pasesa memang kewajibannya tapi nak perlu tuh pahan di maka dah namo angka kipas angka kulkas angka amas angka to otoras tapi kode gaga pacasmu di sebawa najolo mengetuk ambulans apa namo maga gertak narone namo maga kanjak na jaman narone namo maga egan na di narone kode gala merupa sak baraki. Selanjutnya tuda ngaro den relatuku takku utuju mata ibu timakun riye utuju mata mirus tangah dia tahu tangai macam ame laki napi tangai dia utuju mata mi lalang ngetikku bae papa garau ne lolong ngi buat timakun riye mana kamu cantik lah duita bae wasa yang kumi bawang India si ba Korea mega tahu cantik ternyata paling oko si pudece dia mega mato kalau lo gareta si lolongan anak darah cantik pada mau kita pasangan labui si bawa iripa. Selanjutnya ayo pagasingalale batemu mada ilakemu dia magai nasabak kau wita-wita gareta na lakemu laurasa watun na kalolo dek na dua talumi anak darah pura na bote iya to mimak kada ampai pagasing batemu mada angka apa sifat dik mapunai atau mujagai ngurusik di jaga kepalanya supaya tetap senang yang kedua jaga hatinya supaya tetap tenang yang ketiga jaga perutnya supaya tetap kenyang dan yang keempat jaga di bawah perutnya supaya tetap tegang insyaallah barakah itu saya teruki laketa selanjutnya maka di hadisan Nabi ta arone ko miki mita makun rekanja iza nazarta alaiha sarrafka iya ko itanga ima pakaririo tapi gare Rustang tatanga gare beni tak cinampai maga tasa di mapakaririo mo alhamdulillah keterangan na Pak Rustang ini tatanga beni mapakaririo jadi ia makun re wanita soleha apa itanga boleh laki na mapakaririo
Apa kata itu dari makun repas itu cuma atau macam petapana masul apa ada gepuri mandri apa cukah bagi senyum toki dek seluruh yang hadir. Tapi dia koer murah senyuman nama koer kumai awas Belanda mega ya kokum kajak manang. Selanjutnya keuangan dalam keluarga Rustang, istri yang pegang poletta alengi bene tak na alena matroi. Iya apa aja nih di arone tarumaneng poletta apa madaring karone alena mana memisang isa no kulkas isa na pak bersang isa no luboy boy tanya aja mama arone itu alengi bene muna alena matroi. Tapi yang ketemu dari bayi ini alengi din alena matroi mana kemana melu aja palamari iya kasih lakin Allah apa bawa nalengi onrotoni hangka arone iya mato kasih jasa na napake kawing iya mato jasa na napake pakawing anak onro itane jasa tapi parlimenton tuh Pak ipun riul makun raya ampe itu Pak ini ada tak ko kampung ogi dena melo mendre lakai Makkah ko dena rek jolo benena saking kita muliakannya seorang istri dan seorang wanita